Srbije. Tada su, poštovani gledaoci, vesti na znakovnom jeziku, a u emisiji Ovo je Srbija, između ostalih, vidjet ćete i ove priče. Spomenik prvoj štafeti mladosti u Kragujevcu, uprkos ideologijama, opstaje 40 godina. Kad bi omladina znala šta je bilo u to vreme, izabrala bi to vreme, ja sam siguran. Zbog čuvanja pasa, 60-godišnja Jasmina Gašić iz Kruševca dobila poziv za izdržavanje zatvorske kazne. Nikako ih se ne otiče. Jer oni te vole bezrezervno. Posle 8 dana bojkota, učenici 2.3 Kragujevačke osnovne škole Stanislav Sremčević krenuli u školu. Na Drini ćuprije u režiji Kokana Mladenovića najbolja predstava pozorišnog festivala u Šapcu. U Golupcu osnovan prvi odbojkaški klub za decu. Volim odbojku i društvo mi je tu i uživamo tamo. Mali broj spomenika iz vremena posleratne Jugoslavije još podsjeća na to doba. Jedan takav, posvećen prvoj štafeti mladosti, nalazi se u Kragujevcu i uprkos različitim ideologijama opstaje 40 godina. Kragujevčanka Nada Kotnik prva je 45. godine na 53. rođendan Josipa Broza sa grupom omladinaca krenula ka Beogradu. Kako je Tito tog dana bio u Zagrebu njegovim saradnicima, predata je plava knjiga sa porukama Kragujevčana, preteča kasnije štafete mladosti. 2 godine kasnije Nadin sugrađanin Života Marković postao je treći nosilac štafete. A imao sam čast da primim tu štafetu saveznu 1962. godine i da je ispratim za Beograd sa omladinom Kragujevca. Kroz sve jugoslovenske republike štafetu je nedeljama pre 25. maja nosilo hiljade omladinaca. Titu je uručivana najpre pred Belim dvorom, a kasnije na stadionu JNA. Štafeta mladosti je posle prerasla u jedan narodni običaj sa mnogo zanimljivih i značajnih manifestacija. 2. aprila 1977. na mestu sa kog je krenula prva štafeta podignut je spomenik Devojka pobednik. Taj događaj bio je svojevrsna najava Brozove posete Kragujevcu naredne godine. Prenositi jedan događaj koji će preuzeti i radiostanice sa šireg prostora, nešto znači kao jedno veliko dostignuće u radu i realizaciji tog novinarskog zadatka. I tada je iz Kragujevca palica mira isprećena u Beograd. Spomenik štafeti i Danu mladosti koji je obeležavan sletovima ovde na gradskom stadionu, osim kao praznik jedne države, danas je i obeležio onima koji su 90. godina nadglasali ideju o njegovom rušenju i uklanjanju velikog školskog časa iz kalendara događaja Kragujevačkog oktobra. Samim tim što je religija skrajnuta, nastali su državni praznici koji su se veličali. Jedan od tih jeste i Dan mladosti. Tu nije zvaničan rođendan Josipa Broza, ali je uzet kao datum kad će se obeležavati mladost. U svima nama osjećala se neka vrsta ponosa, jer se to dešava u gradu gde se začela ideja o svojevrsnom načinu iskazivanja, poštovanja prema drugu Titu. Štafeta je Jugoslavijom putovala sve do 1987. godine, kada je u Beogradu održan posljednji Dan mladosti. Naredne godine manifestacija je ukinuta, a 3 godine kasnije nestala je i država čiji je simbol bila. Spomenik štafeti mladosti u Kragujevcu je opstao, a spomenik Vilin Konjic koji se nalazi u centru Pirota, a koji su Piroćanci prozvali Komarac, prema zvaničnom objašnjenju pao je ispit iz estetike kod arhitekata. Uprkos tome što je bio omiljeno sastajalište Piroćanaca, pre 6 godina sklonjen je sa trga Pirotskih oslobodilaca. Tamo je u ovom trenutku kolega Branislav Jovičić. Branislave, gde se sada nalazi skulptura Komarca? Kakva je sudbina?
Skulptura Vilinog konjica, popularnog pirotskog komarca, čuva se u magacinu javnog preduzeća Vodovod. Mi danas nismo uspeli da je snimimo, a u javnom preduzeću za planiranje i uređenje kažu da je stakleno postolje uništeno, odnosno polomljeno prilikom uklanjanja stare fontane sa ovog trga. Kadrovi koje, nadam se, vidite, snimljeni su 2011. godine kada je komarac konačno odleteo sa trga. On je ovde bio od kraja 80. godina. Tada je postavljen i izazvao je velike kontraverze i proteste umetnika i građana. Zato su verovatno nesrećnog Vilinog konjica pogrdno nazvali komarac. Mi smo danas pitali građane Pirota sećaju li se komarca. Evo šta su nam rekli. Ovo voda što je bio. A jeste bio je tamo. Kako da ne? To smo najviše štrajkovali, pitam se zašto. Tako da se sećam. To je u suštini simbol kratkog života, kažu, i u suštini to i nije pravi simbol ovog grada. Da li vam nedostaje komarac? Meni da, već sam bila navikla. Ne, ni slučajno, znači kažem da to uopšte nije bio simbol ovog grada i uopšte mi nedostaje. Bio je interesantan. Mislim, bolje je bio dok je bio komarac, nego sad. Ne. I kajem se, što se uopšte provela tamo vreme. A da li će Vilin konjic biti ponovo postavljen na neko mesto u gradu, zavisit će od inicijative urbanista i odluke Skupštine. A skulpturu komarca ovde na Gradskom trgu zamenile su umetničke skulpture iz Parka industrije odeće 1. maj. Zbog toga Piroćanci danas umesto kod komarca sastaju se, kao što vidite, kod belog zeca, ili što bi u šali rekli, i mi zeca za trku imamo. Hvala ti, Branislave. Sa trga Pirotskih oslobodilaca javio nam se kolega Branislav Jovičić. O starinama govorimo iz Ćuprije. Tamo je proteklog vikenda održan 9. međunarodni sajam kolekcionarstva i antikviteta. Okupio je više od 40 izlagača iz Srbije i okruženja, a u ponudi je bilo nekoliko hiljada predmeta. Pravi pasionirani kolekcionari su čudni ljudi. Kažu da uvek kada pronađu zanimljiv predmet ili stvar koju nemaju u kolekciji, osete nezaustavljiv nalet adrenalina. Za cenu se onda ne pita i na sve su spremni, mada oni veštiji znaju i da odglume nezainteresovanost. Zanimljivo ih je posmatrati sa koliko strasti prilaze svom hobiju. To je stvar dogovora. Ako čovjek nešto voli i vidi se da stvarno voli, treba mu i dati, jer vidi se da će da čuva. Na štandovima izlagača u Ćupriji provlađuju eksponati iz tradicionalnih oblasti kolekcionarstva, filatelije i nuizmatike. Učitelj sam u penziji, hobi mi dođe kao... A odakle recimo ovo? To je vinčanska kultura. Jedna Venera, na primjer, tu su bile grudi, tako. Ova posuda je cela, pa smo je lepili. Je li to dozvoljeno? Ovo su naši seljaci. I mislim da jeste. Bilo je i ordenja, vojne opreme, starog oružja, bodeža, sablji i bajoneta, jer militarija uvek privuče najviše pažnje. Pa i najobičnije priveske skuplju, značkice, to su malo jeftinije stvari, a imamo malo zbiljnije stvari kao sablje, bodeže, militariju, recimo ordenje. To je oblast koja zahteva dosta novca. Cenkanje na ovakvim sajmovima je gotovo obavezno. Uvek sve prate i zanimljive priče iz prošlosti. Izlagači i pravi poznavaoci su spremni da bez naknade procene tržišnu vrednost donetih starina, jer ljudi često nisu ni svesni šta poseduju i koliko to košta. Meštani sela Moklišta kod Bele Palanke protestovali su jer su im njive potopljene od kada je, kako kažu, počela da radi prva mini hidrocentrala u ovom kraju. Kažu i da nemaju ništa protiv rada centrale, ali traže da im se nadoknadi pričinjena šteta. Močvarni prizor sa oranica meštane sela Moklište onemogućuje da u jeku prolećnih radova budu na svojim njivama. Ako ne preduzmu nešto, ne ispuste branu da vrate reku u koritu, da se iscedi voda, da bi moglo do jeseni da se iscedi. I u jeseni nešto da se uradi, ne znam kako ćemo. Tu je glavno polje, glavna žitnica, ali žitnice više nema. Mi znamo da u ovom delu pšenica se rađa između 5 i 6 tone po hektar i sve što je manje ispod toga
Mi tražimo da nam se nadoknadi. Sav prihod odavde ide kod nas mahom za iskrenu stoke. Što znači, ako ja do juna ne budem imao to, ja ne znam da planiram za zimu, da li da čuvam ili da ništim. Žito je ugrozeno, detelina isto, kukuruz ne može da posadimo i u nemoći smo bilo šta da uradimo drugo. Oni su obećali da će to, kaže, za nedelju dana može da saniraju, ali ništa nisu uradili. Prva mini hidrocentrala na Nišavi u ovom kraju počela je sa probnim radom pre 20 dana. Zastupnik firme koja je vlasnik mini centrale objašnjava da je evidentno da problem postoji. Međutim, naglašava da su pored oranica postojale odvodni kanali koje su meštani preorali. Zbog čega su se pojavile podzemne vode, utvrdiće stručnjaci. Prema pravilima struke u poljoprivredi, procena štete može da se izvrši tek kada isteknu svi optimalni uslovi za setvu, sadnju i bilo šta, što bi podrazumevalo kraj avgusta, početak septembra. Firma je spremna da štetu vlasnicima zemljišta nadoknadi. Meštani Moklišta su, kažu, u velikom problemu. Njive su ovde praktično upropašćene. U svojoj ovoj muci u šali su nam rekli izgleda da im jedino preostaje da na ovim njivama počnu da gaje pirinač. 18 reciklažnih centara u našoj zemlji dobilo je od države podsticajna sredstva od 2 milijarde i 190 miliona dinara da bi mogli i dalje uspešno da zbrinjavaju opasni otpad. U BIS reciklažnom centru u Omoljici kažu da će dobijenim novcem uspeti da podmire 70% svojih troškova. U Omoljici godišnje u reciklažnom centru obrade oko 4,5 tone različitog opasnog otpada. Početkom ove godine su kupili i najsavremeniju mašinu za tretiranje rashladnih uređaja, ali još uvijek nisu dobili dozvolu za njenu upotrebu. Od jednog frižidera možemo na kraju, kad se završi tretman, dobiti lim, urpenu, plastiku, aluminijum, bakar i delove koji se skidaju pre tretmana, a to su eventualno drvo ako negde postoji, guma i staklo. Freon iz rashladnih uređaja izvozi se u Nemačku jer u našoj zemlji ne postoje mašine koje bi ga tretirale. Troškovi transporta i zbrinjavanja koštaju 25 € po kilogramu, a cena novog freona kada se kupuje je 3 puta niža. Treba imati puno otpada da bi se kapacitet pokrio i iz tih razloga u Srbiji nemamo opremu, nemamo mašine koje tretiraju te specifične materijale, te egzotične, da ih na neki način nazove materijale. Tu, pored tog freona, tu su kondenzatori, tu su baterije, tu je opasno staklo od katodnih cevi, sve mi to vozimo, sve to izvozimo i sve plaćamo za zbrinjavanje. Egić ističe da svi recikleri imaju problem što novac od ekotaksije odlazi u državnu kasu i što se finansiranje projekata iz oblasti životne sredine, kojih je veoma malo, obavlja jednom godišnje i to iz budžeta. Moralo bi da se to finansiranje izdvoji u neku posebnu finansijsku instituciju koja bi bila mnogo operativnija, mnogo brža, mnogo fleksibilnija. U BIS reciklažnom centru očekuju da će se postojeći zakoni iz oblasti zaštite životne sredine što pre prilagoditi direktivama iz Europske unije i da će se odrediti prioriteti, jer bez sistemskih promjena može doći do urušavanja ove veoma značajne privredne grane. Gradskom odlukom o držanju i zaštiti domaćih životinja i kućnih ljubimaca Kruševljanima je dozvoljeno da u prvoj i drugoj zoni drže po jednu mačku i psa i mladunčad do 3 meseca starosti. Zbog nepoštovanja te odluke, 60-godišnja Jasmina Gašić, vlasnik 3 psa i 3 mačke, sukobila se sa zakonom. Kako kazne nije platila, prošle nedelje dobila je poziv za kaznu zatvora od 2 meseca. Jasminini problemi počeli su pre 2,5 godine. Pre toga, kako kaže, u ulici u kojoj živi od detinjstva gajila se živina pa i krupna stoka i nikom to nije smetalo. Jedanput se pojavljujem ja sa mojim psima, a vidite koliko ih ima, ne samo ovde, nego duž cele ulice i okolo. Kako onda da vi imate problema, a oni nemaju? Zbog čega? Pa verovatno zbog komšiluka. Moji psi laju, njihovi pevaju. Po prijavi komšija, komunalna inspekcija i policija reagovale su više puta. Zbog neisplaćenih kazni, koje su u međuvremenu narasle na 70.000 dinara i zamenjene kaznom zatvora, stigao je i poziv za izdržavanje. I šta ćete? Idem, ja ću vjerovatno biti jedna žena iz Kruševca koja će izdržavati kaznu zato što voli pse i voli životinje. Jasmina, koja je bez posla, živi sa 84-godišnjom majkom od 13.000 penzije. Odakle da plati ona grdna 10.000?
kaznu da plati, da idu u zatvor. Pa kako ću ja bez nje? Gradsku odluku o držanju životinja nezakonitom smatra i kruševačka organizacija Orpak. Prošle godine su inicijativu za njenu izmenu podneli Ustavnom sudu. To građani moraju da znaju. Znači, to su neustavne rešenja, nezakonite i mogu da podnesu žalbu i gradskoj upravi, isto i oni Ustavnom sudu da se žale. Gospođa u ovom slučaju verovatno ništa nije uradila u zakonskom roku, ćutale, imali smo i takve slučajeve, tu smo mi onda nemoćni. Pse koje je udomila Jasmina ne može da pusti na ulicu. Azil smatra nehumanim. Nikako ih se ne otiče. Jer oni te vole bezrezervno. Imao ruku, nemao ruku. Imao para, nemao para. Oni te vole. Na sreću, gospođa Gašić neće biti prva koja će zbog kršenja ove odluke izdržavati zatvorsku kaznu u Kruševcu. Uoči naše emisije u Prekršajnom sudu postignut je kompromis. Vlasnica pasa je platila deo kazne, a ostatak će zbog teške materijalne situacije nadoknaditi u više rata. Na inicijativu meštana osvetljen je put Putinci Donji Petrovci u opštini Ruma. Između dva puta postavljeno je 11 stubova sa rasvetom. Iz lokalne samouprave najavljuju da će u toku godine i u ostalim seoskim sredinama rešavati problem neosvetljenih saobraćajnica. Saobraćajnica koja spaja rumska sela Donje Petrovce i Putince odnedavno ima postavljenu javnu rasvetu kojom se rešava dugogodišnji problem meštana, vozača i pešaka koji svakodnevno prolaze ovim putem. Tu mnogi putuju, idu na voz, peške putuju, bilo je neosvetljeno, pa je bilo isto idu pešaci, pa kad kola idu u susret slabo se vidi kad pešaci idu. Ovako sad kad je osvetljeno vidi se dobro i mnogo radnika putuje za Beograd iz Petrovaca. Bilo udesa i bio dečko jedan stradao, udario su ga kola i tako da bilo je sigurno da nije. Sad je odlično kad je to urađeno. Zahtev mesne zajednice Donji Petrovci ispunjen je, te je iz budžeta opštine izdvojeno blizu 500.000 dinara. Velika većina građana ide da li peške ili biciklovima ili ide na železničku stanicu ne bi li se prevezla na svoja radna mesta. Izašli smo u susret, odvojili smo, čini mi se, 497.000 dinara i to je u prethodnih par dana odrađeno, postavljeno je, čini mi se, 11 stubova. Pored ukupno 11 stubova sa rasvetom na deonici ova dva rumska sela, u toku godine, kako najavljuju iz lokalne samouprave, problem neosvetljenih saobraćajnica rešavaće se i u ostalim seoskim sredinama. Medicinska oprema vredna $3 miliona, među kojem su najsavremeniji skener, magnetna rezonanca, rentgen i mamograf, stigla je u dijagnostički centar u Novom Pazaru. Centar je izgrađen 2015. godine i nalazi se u sklopu opšte bolnice gde gravitira više od 300.000 meštana. Prvi pacijenti moći će na pregled već u maju. Centar je izgrađen sredstvima Ujedinjenih Arapskih Emirata, fondacije Kalife bin Zayed Al Nahyana uz podršku Vlade Srbije. I još nekoliko vesti iz Srbije. Pripadnici policijske uprave u Nišu počeli su pretragu terena u krugu psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici za ostatkom tela nestalog mladića iz Niša, Branka Božilovića. DNK analiza lobanje, koja je sredinom prošlog meseca pronađena u krugu te zdravstvene ustanove, potvrdila je da ona pripada Nišliji koji je nestao novembra prošle godine, a koji je navodno trebalo da se leči u bolnici u Gornjoj Toponici. Narednih dana policiji će se u potrazi priključiti i pripadnici odreda žandarmerije. Republička inspekcija rada za Pirotski okrug podnela je krivičnu i prekršajne prijave protiv odgovornih za smrt građevinskog radnika koji je neprijavljen radio na gradilištu. Inspektori su prilikom kontrola u prva 3 meseca ove godine otkrili 120 radnika koji su radili na crno. Sada su svi prijavljeni, a nesavesni poslodavci dobili su prekršajne prijave. U gradskoj upravi u Vranju prvi put je organizovana akcija dobrovoljnog prikupljanja krvi. Obezbeđeno je 30 jedinica za službu transfuzije, a 80 zaposlenih proverilo je preventivno krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Zahvaljujući čestim akcijama nema nestašica krvi u Vranjskoj bolnici. Tokom meseca potroše 300 do 350 jedinica, najviše A i nulta pozitivne grupe. Jedan od najvažnijih zadataka Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje rezolucije Ujedinjenih nacija 1325 Žene, mir, bezbednost, po mišljenju učesnika panel diskusije u Užicu, je obrazovanje mladih uz pomoć civilnog sektora i medija o novim oblicima pretnji bezbednosti. Novi oblici su sajber, pretnje, terorizam, pretnje kao što su klimatske promene,
kao što su vanredne okolnosti. To su sve teme kojima se do pre 15 godina zapravo nismo bavili. Svevidnici, naziv izložbe slika Leskovačkog akademskog slikara Svete Pejića koja je otvorena u Galeriji Kulturnog centra. Posle duge pauze, Pejić je ovom izložbom ponovo uzburkao strasti na leskovačkoj likovnoj sceni, originalnim umetničkim pristupom, velikom energijom što se moglo vidjeti i osjetiti na otvaranju ove izložbe. Sveta Pejić je učesnik mnogobrojnih kolektivnih izložbi u Srbiji i regionu, a od 2000. godine radi kao profesor na odseku dizajna grafike u školi za tekstil i dizajn u Leskovcu. Na regionalnoj ProPR konferenciji, koja je proteklog vikenda u Tuheljskim Toplicama u Hrvatskoj okupila više od 200 profesionalaca za odnose sa javnošću, Andreji Vaci, koordinatorki Medija centra grada Subotice, uručena je nagrada za doprinos PR-u u javnom sektoru. Medija centar gradske kuće radi već 8 godina, u njemu se održava oko 200 konferencija za novinare godišnje, a za medije su obezbeđeni svi tehnički uslovi za rad. Od oko 470 žitelja sela Korbevca kod Vranjske banje većina se bavi poljoprivredom, među njima ima i proizvođača malina. U selu rade 3 strugare, a obrađena drva isporučuju proizvođačima nameštaja. Most koji je stradao u poplavama još je privremeni pontonski. Na zvuk strugare naviknuti su meštani Korbevca. U selu rade 3. Obrađuju drvo od aprila do novembra kada vremenski uslovi dozvole. Miroslav Dimitrijević je od Fonda za razvoj pre 9 godina dobio novac da kupi mašine i započne posao. Ima jednog radnika. Za privatna lica. Znači, ko pravi menja krovove, počinje kuću iznova, mi radimo daske, grede, štaf, sve od građevinskih materijala. Nekoliko stotina metara dalje je strugara Peđe Veselinovića. Skoro 3 decenije je u ovom poslu. Mašinu na kojoj radi konstruisao je sam. Lepo živimo, sarađujemo jedni sa drugima i tako da nemamo problema sa konkurencijom. Svak po nešto radi, tako da podelimo malte ne podeljen posao, ima štedije svak svoje i tako. I porodica Marković iz Korbevca dobila je podsticajna sredstva od grada Vranja za pumpu kojom dopremaju vodu iz reke, navodnjavaju maline. Godišnje proizvedu oko tonu malina. Ovde imamo hladnjaču, dajemo gi tu. Do sad smo gi davali, do prošle godine smo gi davali, od nama u Suvi doli je dolazio čovek što gi otkupljaja, od prošle godine ovde daje. Kuće i poljoprivredna imanja nalaze se sa obe strane reke. Početkom 2015. godine bujica je srušila ovaj most preko Korbevačke reke. Ubrzo je vojska postavila pontonski i meštani ga od tada koriste. On spaja 2 kraja sela. Jedno vreme je čak bio isklonjen, znači nismo mogli kolima, nismo mogli da pređemo. Kada je bila velika reka, sad, eto, nikako da se to reši. Živimo ovde pa imamo sve, sad će od septembra meseca u vrtić ide. Lepo nam je ovde, nije loše. U Korbevcu radi ambulanta 2 puta nedeljno. Meštani imaju poštu, vrtić, školu za učenike od 1. do 8. razreda. Nekoliko kilometara selo je udaljeno od Vranjske banje, a 15 od Vranja. Gledate emisiju Ovo je Srbija. Ako ostanete sa nama do kraja, do 16 časova, između ostalih vidjet ćete i ove priče. Posle 8 dana bojkota, učenici 2. 3 Kragujevačke osnovne škole Stanislav Sremčević krenuli u školu. Na Drini Ćuprije u režiji Kokana Mladenovića najbolja predstava pozorišnog festivala u Šapcu. U Golubcu osnovan prvi odbojkaški klub za decu. Volim odbojku i društvo mi je tu i uživamo tamo. Tokom prošle sedmice izveštavali smo o bojkotu nastave zbog vršnjačkog nasilja u odeljenju 2. 3 u Kragujevačkoj osnovnoj školi Stanislav Sremčević. Deca su se jutros vratila u školske klupe. Iz Kragujevca i danas uključujemo koleginicu Zoricu Kovačević. Zorice, kako je problem rešen?
Roditelji su Zorana postigli dogovor sa direktorom škole od kojeg su u petak dobili pisane garancije o bezbednosti svoje dece. Dečak iz inkluzivne nastave od danas ima svojevrsnog ličnog asistenta. Naime, školski pedagog ili psiholog biće sa njim na časovima i odmoru da mu pomaže u učenju, ali i da usmerava njegovo ponašanje. Tako je postignut kompromis da deca ne gube nastavu i da svi pokažu malo više razumevanja i tolerancije. Roditelji u narednom periodu od nadležnih traže da preduzme dodatne mere da se ovaj problem vršnjačkog nasilja koji evo postoji 2 godine trajno reši i da svi imaju pravo na školovanje, ali i bezbednost u školi. Zorana? Hvala ti, Zorice. Koleginica Zorica Kovačević javila nam se uživo iz Kragujevca. Odatle idemo u Prokuplje. Tamo je održan 9. festival dečijeg stvaralaštva Toplice, koji je u revijalnom i takmičarskom delu okupio više stotina najmlađih stvaralaca iz sve 4 topličke opštine. FEDES su organizovali Dom kulture i muzička škola Stanković u Prokuplju. FEDES je tradicionalno 9. godinu za redom započeo himnom Toplici da bi se ona, zahvaljujući deci, pretvorila u raspevanu košnicu. Za to su neki dobili najbolje ocene žirija, ali su svi osvojili srca publike. Sva publika gleda u vas i čeka od vas da im nešto pevate. To je potpuno fantastično. To je festival na kom se najviše družimo i upoznajemo nove drugare i puno sreće protiče kroz njega. Dobijamo mnogo lepe nagrade. Za mene FEDES znači mnogo pevanja, mnogo rada, truda. Festival dečijeg stvaralaštva najmlađim Topličanima pruža mogućnost da se kroz pesmu, igru, likovno i literarno stvaralaštvo takmiče i uče drugarstvu i lepom vaspitanju. Radujemo se, smejemo se, imamo bore smejalice i to su najlepše bore na svetu. Deca su nam jako talentovana i mnogo je teško među njima odabrati najbolje. Iz godine u godinu festival samo raste. Učesnika sve više, kvalitet sve bolji. Kad je u pitanju klasična muzika, ove godine smo imali preko 70 učesnika. Ovogodišnji festival dečijeg stvaralaštva okupio je više stotina najmlađih izvođača iz Toplice, koji su pred nekoliko hiljada posetilaca pokazali da se mogu ponositi svojim talentom. A u Šapcu se večeras dodelom nagrada završava drugo pozorišno proleće. Najbolja predstava je na Drini Ćuprija u režiji Kokana Mladenovića. Poznati su i ostali dobitnici nagrada, a ovu pozorišnu manifestaciju pratila je koleginica Gordana Manjančić. Goco, ko su najbolji po oceni stručnog žirija, ali i žirija novinara? Zorana, međunarodni žiri u sastavu Milena Zupančić, Zijah Sokolović i Blagoje Stefanovski doneli su odluku da dodele ukupno 7 nagrada. I to Predragu Ejdusu za ulogu grofa u predstavi Ivanov, zatim reditelju Andrašu Urbanu za predstavu Gogolend. Za najbolju žensku ulogu nagrada će biti dodeljena Jeleni Gavrilović iz atelja 212, a iz istog pozorišta nagradu za mušku ulogu Ljubiša Jovanović dobit će Bojan Žirović. Inače, kao što si rekla, najbolja predstava i predstava koja je dobila najviše nagrada na ovogodišnjem pozorišnom proleću je Na Drini Ćuprija u adaptaciji režiji Kokana Mladenovića u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta. Ovo ostvarenje je dobilo nagradu za predstavu u celini, za režiju i za muziku. Pored mene je Kokan Mladenović, reditelj ove predstave. Uz sve čestitke, da kažemo našim gledalcima da ste dobili nagradu i na festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine. Koliko je bilo teško raditi ovakav komad koji je poznat publici? Morali ste da radite i adaptaciju i jeste li slutili da će naići na ovakvo interesovanje publike? Na Drini Ćuprija jeste jedno remek delo koje ima svoju autonomnu slavu. Mi iz teatra ne možemo da oduzmemo tu slavu, ali možemo da probamo da ispričamo našu priču. A naša priča koju smo radili sa tim sjajnim glumcima Srpskog narodnog pozorišta kroz jedan čudan, naporan, istraživački posao od preko 2 meseca mukotrpnog rada, jeste priča o cikličnom zlu, o tome kako tih 400 godina, od kada je nastao most u Višegradu pa do dana današnjeg, narodi koji žive na tom prostoru po nekom ravnopravnom ritmu, nakaradnom, prave jedni drugima strašne stvari. Za razliku od Andrića koji završava roman 1918. mi smo produžili preko tih ustaških zločina 1942. godine
srpskim stanovništvom, pa sve do zločina braće Lukić i srpskih paravojnih formacija nad muslimanima u Višegradu 1992. godine. Bojimo se nekih novih ratova, bojimo se nekih novih sukoba i ovo nije školska lektira, ovo je predstava koja treba da upozorava da zlo može da nam se ponovi. I samo kratko da upoznamo naše gledaoce da uveliko radite jednu novu predstavu posle niza godina u Šabačkom pozorištu. To je predstava Rubište, napisao je jedan Nišlija, Ninoslav Đorđević, koji je glumac odlični somborskog pozorišta trenutno, jedna mračna priča, jedan srpski dogvil, u jednom izolovanom mestu gde više nema empatije, morala, ljudskog dostojanstva, međuljudskih odnosa uređenih i bilo bi srećno da je to samo jedno mesto negde u Srbiji. Ja se bojim da je to metafora čitave zemlje u kojoj živimo. Mnogo vam hvala na razgovoru, čestitke još jednom. Zorana, na kraju da kažemo i da je pred kraj ovog festivala, koji je zapravo nastavak nekadašnjeg Eksiju festivala po kojem je Šabac bio poznat, stigla informacija iz Ministarstva kulture da neće finansijski podržati festival, a u obrazloženju se navodi da je reč o jednom novom festivalu koji nije konceptualno jasno definisan. Toliko za ovo javljanje Šapca. Hvala, Goco, tvom sagovorniku i tebi. Idemo sada u Niš. Linija Niš-Cirih je 10. na aerodromu Konstantin Veliki u tom gradu. Kompanija Swiss Airlines novu destinaciju promovisala je novom letelicom. Ovako iznutra izgleda takozvani bešumni avion sa 125 mesta za kraće letove. Letelicu je kanadska kompanija po najvišim standardima specijalno izradila za Swiss Airlines, inače deo Lufthansa grupe. Ovo je divna letelica. Savremena tehnologija veoma pomaže pilotima, tako da je pravo zadovoljstvo upravljati njome. Svojom 10. linijom Niški aerodrom već obara statističke pokazatelje. Samo od nove godine beleži 71.000 putnika, a broj turista je za isti period prošle godine veći za više od 30%. Imamo i turiste tokom čitave godine uspostavljanjem redovnih aviolinija. Mislim da se te City Break programi bolje prodaju što se tiče Niša. Niš je ovom linijom preko Ciriha i naše kompanije povezan sa još 100 destinacija u 43 zemlje. Linija Niš-Cirih je zapravo 37. let između dve zemlje tokom nedelje, a podaci pokazuju da je u prošloj godini broj švajcarskih turista u našoj zemlji udvostručen. Duboko sam uveren da će ova linija još više približiti ovaj region švajcarskim turistima, ali i investitorima, dok će brojne porodice Srba i Švajcarske biti bliže svojoj domovini. Osim novog izgleda zgrade, Niški aerodrom će juna dobiti 4. prevoznika, Germania Airlines, koji će takođe leteti do Ciriha, a cilj za ovu godinu je više od 300.000 putnika. Sada je vreme za vesti na znakovnom jeziku. Ostanite i posle sa nama. Premijer Aleksandar Vučić je posle susreta sa američkim senatorom Johnom McCainom rekao da su glavne teme razgovora bila pitanja održavanja regionalnog mira i stabilnosti, međusobnih odnosa, učešća Srbije u mešovitim vojnim vežbama i da je posebno istakao istrajavanje Srbije na vojnoj neutralnosti. Senatoru je rekao da ćemo kao zemlja mnogo snage uložiti u očuvanje mira. Govorio je i o našoj inicijativi da se nastavi dijalog s Albancima u Briselu. McCain je rekao da se zalaže za saradnju koja će omogućiti uključenje Srbije u evropsku zajednicu koja igra vitalnu ulogu kao sila pomirenja i glavna je privreda u regionu. Predsjedniku vlade McCain je izrazio zahvalnost na ulozi Srbije u koaliciji koja se bori protiv islamske države i zbog toga što je Srbija jedan od najaktivnijih partnera SAD-a u mešovitim vežbama. Vlada Srbije donela je zaključak kojim se odobrava dodela jednokratne pomoći od po 60.000 dinara zaposlenima u fabrici Goša u Smederevskoj Palanci, kao i zaključak kojim se odobravaju sredstva za overu zdravstvenih isprava zaposlenima. Republički fond za zdravstveno osiguranje overit će njihove zdravstvene isprave koje će važiti narednih 6 meseci. Radnici su zadovoljni potezom vlade, ali štrajk nastavljaju.
U Srebrenici je počela gradnja vrtića iz donacije Vlade Srbije, kojom će biti i rekonstruisana glavna gradska saobraćajnica. Rok za završetak radova oba projekta je septembar. Egipatska vlada odobrila je uvođenje tromesečnog vanrednog stanja koje je stupilo na snagu, ali mora da ga odobri i parlament u roku od 7 dana. Predsjednik Egipta uveo je tu meru posle bombaških napada na pravoslavne koptske crkve u gradu Tanti i Aleksandriji, u kojima je ubijeno najmanje 47, a povređeno više od 100 ljudi. Mera će dozvoliti vlastima da bez sudskih naloga sprovode racije i hapse sumnjiva lica. Uz najviše vojne počasti sahranjeni su piloti Nenad Ćulibrk i Dejan Pandurović, koji su poginuli 7. aprila kada se u blizini Šapca srušio vojni avion Super Galeb G4. Potpukovnik Ćulibrk sahranjen je na Novom groblju u Šapcu, a kapetan Pandurović na Novom groblju u Beogradu. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju zagrebačku Cedevitu u prvoj utakmici finala play-offa Jadranske lige. Sutra pretežno sunčano i toplo vreme, a zatim će se na oblačenje sa severa s kišom, vetrom i padom temperature proširiti na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 11 stepeni, dnevna od 17 do 23 stepena. I dalje gledate emisiju Ovo je Srbija. U okviru kampanje Sport u jednoj reči, Fondacija Novak Đoković u saradnji sa Internacionalnom školom Prima iz Beograda obezbedila je sredstva za adaptaciju i opremanje igrališta za decu u vrtiću Bambi u Srbobranu. Donirana je oprema za igrališta u još 2 srbobranska vrtića u ukupnom iznosu od oko 935.000 dinara. Deca su se prigodnim poklonima zahvalila Novaku Đokoviću. A u Golupcu je osnovan prvi odbojkaški klub za dečake i devojčice. To je ujedno i prvi put da devojčice iz ove opštine mogu tu da treniraju neki grupni sport. Do sada su putovale u druge gradove ili trenirale u muškim grupama. Aleksandar Ivić kao tinejdžer živeo je u Golupcu. Da bi trenirao odbojku, morao je svakodnevno da prelazi 20 km u jednom pravcu do Velikog Gradišta. Kada je u Novom Sadu završio fakultet i postao trener, u svom rodnom mestu otvorio je prvu školu odbojke. Meni je najvažnije da ja budem u sportu. Znači, ja nije bilo drugog načina. Znači, ili sam da treniram ili, pošto sam ja već trenirao 15 godina, znači, ja sam rešio sada to da prenesem na decu. A znao sam da će biti zainteresovani da nauče. Za godinu dana okupilo se 60 devojčica i dečaka koji konačno mogu da treniraju sport koji vole ili da bar imaju izbor. Odbojku treniram prošle godine u ovo vreme od marta i odlučila sam zato što trebalo nam je fizičke aktivnosti ovde i volim odbojku i društvo mi je tu i uživam u tome. Koji su planovi sada tvoji? Da napredujem i da idem ka većem cilju, da napredujem gasno. Volim odbojku, tako. I šta bi radio da je nema ovde u Golupcu? Bio bi tužno. Opština Golubac ima jedva 12.000 stanovnika i nešto manje od 500 dece u osnovnim školama. Za grupne sportove to je mali broj, ali treneri odbojkaškog kluba veruju da je njihova ideja održiva. Kad deca vide da ti nisi tu samo da bi ti njima održao taj trening, nego da si ti stvarno tu za njih, da ih učiš svemu, ne samo odbojci, nego i timskom duhu. Od ove godine sportisti u Golupcu imaće i bolje uslove, jer se u okviru sportske hale, koja postoji već 10 godina, grade slačionice i mokri čvorovi, kako bi konačno dobila i upotrebnu dozvolu. Moja su očekivanja sa sportom masov i da ćemo još neki klub da dobijemo u Golupcu. Od najtalentovanijih devojčica biće formiran prvi tim koji će se pod imenom Dunav 17 takmičiti u regionalnoj odbojkaškoj ženskoj ligi. Pred kraj o vremenu koleginica Biljana Vraneš.
Utorak Srbiji donosi promenu vremena. Frontalna zona koja se prostire preko zapada Evrope do naše zemlje stiže sutra u jutarnjim satima. Prvo će zahvatiti Vojvodinu, a zatim i ostale krajeve. Do krajnjeg juga stići će tek u večernjim satima. Biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Ipak i sutra na jugu Srbije čitavog dana relativno toplo za ovo doba godine, a zatim stiže nešto svežiji vazduh sa severa Evrope i spušta temperaturu. Od srede pa do kraja sedmice promenljivo vreme, a temperatura će biti od 15 do 19 stepeni, što je prosek za ovo doba godine. 11. aprilskog dana, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo. Na oblačenje koje će ujutru zahvatiti severne predele, posle podne i uveče proširit će se i na ostale krajeve, donoseći kišu, ponegde i pljuskove s grmljavinom, uz umeren povremeno i jak severozapadni vetar. Temperatura od 17 stepeni na severozapadu do 23 na jugu i istoku. U sredu na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima još ujutru i pre podne postepen prestanak padavina i delimično razvedravanje. U četvrtak pretežno sunčano i toplije. Uveče i tokom noći i u petak ujutru umereno oblačno, ponegde sa slabom kišom. U petak promenljivo oblačno, a u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Na Jagodinskoj tortijadi više od 200 poslastica koje su odmah posle izložbe isporučene socijalnim i dečijim ustanovama. Emisija Ovo je Srbija i sutra na programu oko 15 časova. Sa vama će biti koleginica Dragana Anastasijević. Doviđenja.